tun trum chu thlo theina upato tak nima sela chan sang sang awanga la man mek te chanchin ilo soidon te ang thlo theina kan soitur hi chihni in do thlo na le minol pui phur thlo na ti in kan then don nia pakhat na Boeing B-52 Stratofortress hei hi US strategic bomber ani a kumsang kha zakwa somnga pahni khan avoi khatna tan a thlok chuaka kumsang kha zakwa somnga panga atang khan sipai ten an mang tran kumsom sari zeta upa ani to na in tun thlengin ala service a kumsang ni somruka chuan choltir tumna aum ve tabok B-52 hi thlona man rei berle rin tlak em ani a engine pariat aneya US nuclear ral thuam lo omber pakhat ani rei ta hle voi tam tak thuam thatle ti changkan ani to a tuna an thuam thar ber chu B-52H variant ti ni in kumza lo omle tur chung po alarin tlak hle tura ngai alani hial pahni na Lockheed U2 Dragon Lady hei hi US tana en thak na thok tu Thlawhna ani a thlo chu masak ber chu kumsang kha zakwa somnga panga dai to khan ani a kumsang kha zakwa somnga paruk atang khan a tho tur tak a thok tan ta char ani kumsom ruk pakwa zet na a thok to na a tu na po ala tangkai hle mun sang tak tak atang point en thak na a thok theya drone changkang tak tak lo chuak zel ma se U2 thak na tura drone du thu sam an la siam chuak lat si lo ani pathum na Boeing KC-135 Stratotanker hei hi van borok sang taka thlawna tui al thei phur tu thlawna ani a US ta ani kumsang kha zakwa somnga paruk khan avoi khan a tan a thlok chuaka ti tak thlakin kumsang kha zakwa somnga pasari atang khan man rim ni in kumsom ruk pariat nuwa me upo ala tangkai hle Boeing 707 pian mang en tona duan ani a US in khovel khoi mun po thlona manga a thlen theina tura akilak lungpoimo ber pakhat ani muang chang in KC-46 manga thak mek nima sela KC-135 tam takin na an la thok suaw reng ani palina Mikoyan Gurevich MiG-21 hei hi Russia in do thlona siam chu ani a kumsang kha zakwa somnga panga khan avoi khatna tan thlo chua tir chin ani kumsang kha zakwa somnga pakua atang khan man tak tak tran ani a kumsom ruk panga chuang zeta upa ni to ma se hlui hlon alani theime ulo ri aya chaka thlok thei in do thlona siam chu tamber ani a ram somruk chuangin an mang nge India po hian hun rei tak a mang to a kumin sang ni somni panga a hi chuan a chol ha dam tir hlen ve don ta ani Vietnam le ram then khat ero chuan an la mang war hle parukna McDonnell Douglas F4 Phantom True hei hi US siam ni in na tam tak thok thei multi-role fighter ti ani a avoi khatna tan kumsang kha zakwa somnga pariat khan a thlok chuaka kumsang kha zakwa somruk atang khan service tir ni in kumsom ruk chuang zeta upa ani to nuwa po Iran le Turkey le ram then khata chuan an la mang rim le F4 hi US le Russia in epna sathun Cold War laya in do thlona lar tak ani a US baga NATO Middle East le Asia ram then khada te man alo ni to thina asiam tu US sian kumsang kha zakwa somkwa paruk khan achol tir to a ram then khat ero chuan an la mang thung pasari na Dassault Mirage 3 hei hi friends siam in do thlona ani a kumsang kha zakwa somnga paruk khan avoi khatna ta na thlok chuaka kumsang kha zakwa somruk pakhat atang khan sipai ten an mang tran kumsom ruk zada upa ani to na in ram then khat chuan an la mang tangkai hle Mirage 3 hi France in supersonic fighter asiam chu masak ber ani a Argentina le Pakistan te a thal chuak na sa hle a hnu zela thuam changkan deuh te chuan thil an la ti thei em mai ani pariat na Tupolev Tu-95 Bear hei hi Russia bomber ani a kumsang kha zakwa somnga pahni khan avoi khatna atan a thlok chuaka kumsang kha zakwa somnga paruk atang khan a service tran kumsom ruk pakwan zeta upa ani to na a tun thlengin lahman mek ani technical taka soi chuan turboprop ani awangin jet huanga ada theilo
nima sela bom thak chi thlawhna thlawk hla chi ani awangin B-52 bomber ilpha ka ngai ani Russia hian strategic bomber angin tun thlengin ala hmang somna Boeing 707 hei hi passenger phur chi thlawhna ani a kumsang khazakwa somnga pasari khan avoi khatna tan thlo chin tir ani a kumsang khazakwa somnga pariat atang khan hmantan ani thung kum somruk chuang zeda upa ni to ma se ram then khat air force te chuan sipai thiervel na tan an lamang me ka minol pui chuan atan man ani bok som pakhat na Gulf Stream 3 hei hi sumdong thlawhna tia hriat ani a kumsang khazakwa somruk paruk khan avoi khatna tan thlo chin tir ani a kumsang khazakwa somruk pali atang khan man tran ani kum somnga la ya upa ni to ma se tangkai taka man alani a passenger phurna tana an man nun ber chu kumsang ni som pakua kha ani a tuna ero chuan bungrua phurna tan man ani ta thung